e le si mta upul nei. Mta upul le sa wai le whasalonga nei kai au. O le it was arrangement was whatalanoanga mas Malielegaoi. I le val tatou komisina o le leo. Val komisina o le leo o fiti. Le tapa so son. O le na winga wha o le pathologist. O le fo mai wha pitoa lea. E sau wha pitoa na te whaia sa ilinga e mauti no ai. Le tūlanga tonu o le mafuanga na oti ai le tangata, ma le tangata. Le lau whaisto te le tātou ia fo i ua lewa na mana umia ai. E te tau loa na teo. Ai lo tā whiofi ai tūlanga whatu la whano. Tātou te tau whailangona umal tūlanga le nau o tātou aina. Te uloa i e pele o walau i aina tua. E mai se, o le whata ua e o tātou ainga mai New Zealand, Australia, Amerika. E le ngata ina taunga tān pases e o mai ai. A o le tūlanga fo i o ngana, o loro i ngana. E le tau ona tuai ma umil whataringa. O se whai unga. E teua i loa le tangata le ainga ua mari. O le taua le tūlea. O le forensic pathologist. Le fo mai le whakitoa. E whaia suesuenga. Mana tua avo e whaia sto tele o tātou na mariri. E le teimi nā matai o na whasolo tātou mariri o COVID. E no ua Tuilaepa mai le whai ngā maro i nei. Sa tātou tāpai se sosan. Sosan i mai New Zealand. Sosan i mai Amerika, Australia. E matua le mawhai au sausisi. Awa la fo e tō tele la tō ngase mo miai i a tau tonga whapea. Ka kouia ngā le musala wafere i a tangata le ue. Oi New Zealand. E 5 miliona tangata. E le whaingofia la. O le solution. Po o le fofon ta upu lea. E te tawana i ni tātou fo mai whakatoa. Ai taru mai i to ina hoi le Dr. Saua. A Saua. A Saua. Nā ole paua le toa manumanu. Fo mai sa moa nalu ave le melea. On ele ngata i le whaingatā. Ole a foi proclame fafo mai. I le nā tūro tangata. E ia tangata pi e whiwhewe whai mei. Ai mai se tātou ta oto tangata. Ia la e kawhe le koko. Au mai loa e toi ta oto i. Ia isi tangata. Wakang. Pe rua pe koru masinga ai toi maua le tono, o lo masalomia. Ko eri mai ale lupa. Toi whai suesuenga. O isi la tangata, e makuama mai a e le whakingonga ngāna mai. Leo talo no atu i fo mai. O le tūlanga lana. O lea e o ai tātou tangata e awa o le melea. Ke ia e wharonga ku o suriko. E le si tina doctor. E whakoru e ngāne. E ngā kei loa e kere mwhaia. Ai alua, muka, koe ave, muka, koe ave, muka. E o le doctor. Ala la ua li tae.
A o le tūlanga le nā whaingata a te tāua o nei se tātou wā pathologist. Wa e ia tātou mai nā ave i New Zealand. No tua voi le tūlanga le o diagnose ua watu susu e whomai. E an whapelea, ia o le cancel mama. E ngā velore o i New Zealand. E waku e whemai o i le se cancel mama melea e ke la vea. O le tele whomai. E muri symptoms. E muri mo meo o anga fo o winga fo i e wharia. O mei e masani o toku. E pea mele e kalelo. E a kasia le avo i ne. E tasia le whauinga ina whaingofi. O e lewa e mo furu. Ia kusi moilongi o penatong. Ai e me whainga e kai. Ai leo le maina. E leo le furu. E se le avo i ne. Le mai lea ke mai. Ia. A whaila e whai se whoma. Se whai unga i ake oe. A oe o whoma. E leo se pathologist. E leo se whoma i whapikoa nea. E leo me whainga i loa. Lo mai. Ai mai e. E leo na Feiloa'iga. Na watu diagnose po whaile unga i whoma. O mama pana. Ia, treat loi ia voi i mo meo whala au o mama pana. E le a kongi vai aso a koe surua. Wa suile langolo o sitina. Sau loa sau i le si private doctor. Ia kau kula le private doctor. Feiloa'iga wa kausanga. Kau kula le private doctor. O leo ua diagnose se lo ia lo ma. E iei foi ia isi ma. E le tupu nea an tupu peltania. Ua o silva kau e kaoko. E le si foma e kaoko o ie. E avo o si le si foma o le kaoko e vai kaukau. Ai o e kai mi ua ma kaoko mai fo o le vai kaukau vane le la ua kaoko. E tele me tupu whapea. O le mera lea, e ka ua le iai o skako pathologist. Ma e o te whawhitai. O le ua maua e le solution lea. Ua maua le whawhau. E le taimi na tupu ai ia na whaputu ai le tātou le kokele o ngasi. O kukumu whaleo. Ia whalele mai ai ia whamai whakitoa to lima mai saina. Le anao mai whaingaranga tele i nei mo tātou on toi ai lea. I le angalelei te lo nei malo le hoi e tamwhai ai si malo e avo i kaumi lalo. Ai tele nau i a sosani e tātou te maua mai ai. I le tulanga lava o le whanma. Le winga lau whamtalanga lea e whai atu. E le ngata in avel whamalo i le komisino le leo. I le mele no wai e ai o sau le tiri. O se lui tau. O se lui tau vui lea mo tātou students. Olo ave fafo a onga. Ia mai sa tātou whamai o eme. Wai ma whai anto e maua scholarship. Ave tā pān scholarship. E o i e tau ave le tūlanga le o le pathologist. Iai pēr se tangata pei o asaua. Sa whengai mai tātou iasola. E leo se mea tāwhengai ma
ma foi le talia ngofi e tātou tangata. Le paliu o le tama. A kou masino whakat. E li whaia lama i a si. E na o le sāwali mai fo i a tia. Ia mawea lau tāu sanga fo i ia i rātou fo mai. I se tangata e tau ona anga i tau o vea i al nimo kose whai ona tau koe na hoi le malo talo no i a Sailele. Ia po Australia po New Zealand. Isa fsoswani. E whai an tapa ia fsoswani. E koe an wak wai se si po skolua. E a onga pathologist. Ia on saurora umai leo le whawhitauri. O le whawhenga i tātou e taua na antela o whamalo. Toi avera o whamalo i le fionga i le komsina.